Nadakpan sa gingkasa nga drug bypass operation at Station Drug Enforcement Team rusang ka 31 anyos nga construction worker nga tumandok at Rojas City sa sitio Libtong, Barangay Estancia, Kalibo, Aklan. Ginkilala ron nadakpan nga si Jomar Apolinario alias Dingdong nga residente at Barangay Tisa, Rojas City apang temporaryo nga nagapuyo sa nasambit nga banwa. Na-recover sa posisyon at suspitsado ron daywang sa shade suspected illegal nga droga ag 2,000 pesos nga mark money. Ginpahayag ni Police Major Belshazzar Villanoche, hepe sang Kalibo PNP, na budayan sanda sa pagmonitor kay Apolinario matapos nga alias lamang ro pagpakilala sa ilang nga transaksyon. Dugang pa ni Villanoche, nakuha ro sang ka sa shade droga nga nakabutang sa sambilog nga sanitary pad agin tago it suspect sa sulod it anang brief. Ginpanginwala man it suspitsado nga rayahay nagpadulong gid lamang sa Aklan sa pagtagbo sa anang kakilala. Nagpatigayon naman it koordinasyon sa Capiz Police Provincial Office ro mga kapulisana sa dugang nga background ni Apolinario. Magapangatubang sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ay nadakpan niya construction worker nga nakahunong makaron sa Karsel it Kalibo Municipal Police Station. Balita regional nagikan sa probinsya Itaklan. Ini si kabanderang Jolito Valles Borda. Nagabandera it matuod niya serbisyo publiko ay galingawan sa Western Visayas Radyo Bandera.